kwesela namba ya ile 3-9-1-5 ile 3-9-1-5 isune namba yotumani mukuve 90 ndeni wa mitandao Mauvoo makwate imwe kwa imwe kwesela Facebook Mutongoi TV na kwesela YouTube ni Mutongoi TV official, Twitter twate kwesela Mutongoi TV kana @Mutongoi TV ke @Erastus Kithuku na tuyambiane kana Mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka ni wa mutola mutimu nini wa President Dr. William Ruto nundu wa kutulamia unakwenda kutambuka ndi ya Uganda atanengetwa mwanya ni President Uhuru Kenyatta. Kalonzo ni wasia onake kavinda kala watho kumieta munini wa President Mwai Kibaki kwa miaka 5 vaivinda ona imwe watambuka ndi sianza atanengetwa mwanya ni Kibaki. Kalonzo ni waweta mituo ya Ruto ya kusungilana na maofisa ma serikali ni muisyo na ta ikutesia usesei na wa kana usesei na Mauvoo 1 ino. We did not change our names when other communities were changing their names. In terms of national protocol, Minister Olenku, I saw Mheshimiwa Minister Waziri sasa governor. Unakumbuka you were in the interior. Nimeona Kibicho akijitetea. Nikaona ni kama like the punching boys. Kibicho, Matiangi. Of course the Minister of the Interior is a very important ministry in any country. Lakini the truth be told, mimi nilikuwa vice president wa Kibaki for 5 years. Sidhani ningetoka Kenya, I can't even remember. There's no way I would have left the boundaries of this country kwenda nje bila kupata idhini ya President Kibaki. It doesn't work that way. I mean, lazima tuseme mambo haya. I'm just telling Deputy President William Ruto to be honest and say it. On this one, he didn't get it right. Uwezi kutafo because President, Deputy President, kama mambo yangefanyika mabaya inji out of the country, the first person answerable ni President Kenyatta. So he must, and not these things about at clearance, upate kwa kinywa, upate nini. I'm now talking to you as a man of great experience. Ndio nasema inchi hii tukiishika anduma Kenya makakoma meze Kenya hiyo salamani. If people have decided to go their way, let them resign, because if he had resigned and he was not deputy president under Constitution 2010, then he has no business informing his boss. Tio maondo ni miongoni ya uteti ni kana kavinda kava tialite mia 11 ndi ya Kenya itwa isi unyuvani munene atiti kwa kibwezi umeloni wa Siua kauntini ya Maukweni no maende kuyumila na kutangasa kukitia kivila kiu na kila kwa oyuki kalilwe ni mwandu Jessica Mbalo otondo Kennedy Mulinge ukuelesea ni kanambalo nuwana niti kweti kivila kiu lango na ateti amwe ni maende kukulia kana maende kukulia anyanya lama kwenda kivila kiu mambe kumunenga mwanya athukume mwenendi mwande kitu wa Mauvoo Kennedy Mulinge na ingewa yonde. Usakwani wa mwaka wa ngilile na mengolini ile wambisi kuna oti utete wa kwiti la kifatho kwenye na wambisi utete wa kiliombunge cha kibwezi melono wasiwa wambisi ovyova valata tikifatho kwenye wambisi kuna nyawendi wa kivila ki etina wa muyumbo la wivo oyu mwandu Jessica Mbalo kuna nyamaona nyama kuita kivila ki ya ulango usakwanine osu ulawe tase kivila ki mwakane wangilile na 13 kwesela chamani cha muungano Willy Malile ainena na andikima Mauvoo ni waweta tawewe vasio kwa kivila ki vala waneka hivyo thesi atetia langi mekwitia kivila ki ila netaje kivila toya ndu 13 na ninyi nokie namba ile ya Jessica Wambalo ngelu ai namba muonza mabeke ai namba 3 kana dio wenengi o mebangi twata kwa Madam Jessica Wambalo ukatwika nunga yothi bandu bangi namba muonza ni yosa namba emwe ata okulumanite list ye namba muonza ni bituka namba 5 ikapituka kwa namba emwe akatwika nukuthi bandu bangi ula wili totona kwekali kukakwali no kitonga mwilo nake ulawetese kivila ki mwakani wa 2017 na ulawithitwe imelele kivila ki matakwa ivinda yasa ni wawatata unengete ivinda ulawe kivila ni athukumene nthi aiweta ivinda ya uteti ya vikano ukwitha eumwa ukwitha ikinangana na ateti ya langi neta cia kivila 2017 nyemwambo na kundi cioko bwatho atongo ila masa kuiwa twendo manenga time matuthukume kana tio uyo na no twenda ndani ya usio kila mundu twimena nite na ndienda twikia kimena siasa ni kana tio uyo
na yetu kwikala nthi withi ni twapanga ngewa cia siasa nesa ala mendo meigua ngai amathimie ma advance kana tio uo na mundu ambatia baitia wo mwana ngalikelo mwana ni osuo utio pasongwa. Ona uwiovo Jessica ni woneka ata yumbanite kutia kivila ki vala waweta kana ivinda ya vika ya uteti no kweyumilia kuchukitea. Mimi sijui hiyo siasa mingi siko no wona andibeta hiyo sijui hiyo ingine. Mimi niko hapa ndizi nondo negibeti amwa itu mweksawa na itu nondo tuyokivila na tie kuma metoke kana komwekiare tio musapoti vyo kila tuambeisye kiamba usonga, si ndio? Wacha tuendeleze. Nimewambia mimi sijui hizo siasa mingi. Wakati ya siasa ikifika hiyo ndio kuicheza, tutacheza vizuri wakati huo, lakini ondo mwatabwa uthoko mine wotu ma utangasa maundu ma mundu ti sawa. Nthini wa kila chonekata kuthimba ula wa speaker wa mbunge ya kaunti ya Makueni Stephen Ngelu na ula kwenda kivila kicha uyumbe malile ni wenda Jessica anengwe vinda amine kivinde chake aiweta tatuite na kuambisa kukuna maleve. Jessica Wambalu ni wawi kivilani na pe mwaka muima wiki thaka aya kekwikata kubingiswa pe andu me ukilita no tukuku me uthina ngali nene munu na mathika bandu bamaumye mbesa mbingi maumye nini wimata bwe mekale mutitu na hii mbesa maikito tu mana mbesa ku mutanu sikite kwake sukulu. Uteti huo watoiwa nthini wa muvingo wa skulu wa sekondari wa Mutani ula wekisio cha Mbotela wodi na Vingoni Nzambani valama ni wala mana tamboka kilomita 204 kumantha kisomo mena undo wa kutani etina wa kwambiswa kwa skulu u valaka vinani kuma lile wenda mani wala maambese kuyunga na skulu u kweve wandivisi ya skulu na mbesa sia movea wa CDF mbesa na ilave dheto na nzika undo situmeka kwa ivinda yesa andwa maumazia thayo paya pak nipo manda kuna ngu makate manga tumiti makabibia tujau tumakala na waya wa na muweki waki unijegiata ni chathe lile iwiati andwala matwe along waya umanenge special basari. Utongoi we maendeleo na isio mbingi siendeo kusia maendeleo kibwezi yomelono wasioni itito tina munoki maendeleo na kitumi nikiuma lilene wenda muyumbe Jessica Mbalo kuwete maendeleo kisioni ki ata namba kumba kivila ni mevo kusuvwa kwa malelu kukwatanywa kwa mwaki wa stima na kiweke laki dhetu kina dhina muno kiliyombunge niki kila constituency jina lami obandu kibwezi isti no leta ingo chau kalami onakamwe no utukulilio mwako mutiele tukeki wo kalami kakuma okambu kwisilo makutano kukoba ndongoni na kaiti noba wayani withia no twa mino kiu withia wa mino nesa. Vilingi wa Mauvoo kuma Mbotela kibwezi ya umelono wa swa kaunti ya Makueni ninye Kennedy Mulinge. Ni uteti na ateti ni maambie kuivanga twitiana na isu tuke kauntini ya Masaku vala itina wa kaunti ya Masaku kufetukithia budget na kimanza kinene kuvathiwa kuokelea andu ala mekala na mamutha memwanya yumwe ni kivila wa andu akuma wa munyu kauntini ya Masaku Daniel Nzioka na ula oingi niwe ungamite ikundi sia andu ala memamutha memwanya ni wakulea serikali ya kaunti kutumia mbesa ana kutuma mbesa ila ivathiitwe kutuma andu ala memamutha memwanya na ilesia kana mwaka kuthi ula ungi mbesa isu ni vitu kithawa na sima vikia ondo ula wailesia ni usenyo na kiumo kinene. Daniela Mwongela nunena nisina Daniela Nzioka na yiva nilivoti yake. Itina wa kikalo cha MMCA kauntini ya Masaku kuvitukithia budget na kimanza kinene kuvathiwa kukilia andu memamutha memwanya yimwene kivila wa andu kuma wa munyu kauntini ya Masaku na ulaingi ni waungamite ikundi si andu memamutha memwanya ni wakulia serikali ya kaunti ya Masaku kutumia mbesa ila ivanitwe uthukuma andu ndaweta kana mwaka kuthiola ungi mbesa isu ithitwe sivathwa na ndi sivikia andu ithiale mapu nitukozete mahutethio otimewa matulengete ni kwithwa mamina kuma maituvikia na kitumitatia wamba kuko kewa oku bilule abitukithiwe
beza sito kwateka account 2016 bado ndaikiwa chao saini ngabana lakini kiucho ndeno kizingizio nundu kila kitonekane ati mai musie meombe makakwatana makasukuma proposal izu yabitukithiwe ni mulemavu ula witha bumbungeni witha wakatumo makasukuma nundu kila MCA aumete bandu be alemavu mamukuniye kula ni waile kwitha ibitukithia na mituki na alemavu makakwata kila makakwatana mai skulu onetha kianara wengi Daniel ni wakulia andu ala mena mamutha me mwanya kuosa mwana na kutwana ndawetekana aingimo ni makusango na kwema kwithiwa na misi unula wawetekana ndwailite nundu kila mundu ena uthasi wa kwithiwa na musi na ciana ila ikamusuvia ibinda yukite aki ya kwitha na andu maku nikenda ibinda thi ukwete usuviwa ni muzei waku muzei no thala bina andu a muziani we na muthamana na uyukoti wa wewe kote muka lakini thi wewe na family uyuko bijia miaka 50 ndio wailewa we na andu maukutethezia oundu mundu astagwa na thoko mathilikalini kana mundu wote oko bijia miaka 70 na hitho ndemuka thino likilabu nundu okawa nda yani yajo ya muka ila ciana ni cio ciake ko ni jongo imizala me bala mai bonde matwana nundu ena akiota mundu longe wiva umuziozu niguo muno nandu na ingi kutuleka kwa mwiko tiwo mwiso wa uwi Daniela Mwongela Mutongo TV kuma wa Monyo kauntini ya Masako. Saa mwonza na ndatika 10 na ili mwendo musiaisia ni ambothi uthiumoni o mukuvi tukalivasa ninzio kethete na Mauvoo mbeange yivo livota kana livoti mwanya ya livota witu Onesmus Chalo ya Thayo Kamotane kwa ndukalivasa Mukamba aisye ngundi yambe niyo kau indi ni siawe tina neka vila niambia wengi mukamba ni wisi siya kusanongoi inyusa muluo yu vai kunyo muluo nondo Vilingi ni wabukwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni trafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia na nima no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu mengunu kila ndwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siya kisuani ginyamu sini munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu wao ni wenyu wa Mauvoo ni wa thela ititina wa Vilingi kuvuvwa yu mwe makwata mema vyo maumete ito cha kimwe kiruwanda na ngwatanio ni vina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba nitwavika itia kamba nitwendete muno kwikia ngwa cia kithuma kuseuvia cintu citu na kithuma yuambia unyamiti ndukanyenda no gili agitabakana wethia kana aitiko mitha ndatu kayuma aya keza uma kaikua you ni wa mazwane ama maende maka seek for that reason nikao kitumi ende aitwa mundu ayoka aithambia musi ijo keta kitangona aithambia musi ozu na ndilo thamba cia zetizo ngumutavia ndio mutavia mwazienda kikita wa kikuu wewe na thingitha nju no wasi ni kuthingithanga na nikisio ona wasisia nikitumika kwanzia mbingi akamba maitu nimendete kutumia ikuu muno si atumika na nzia mbingi niwe yake kuu nikitumika kwikionzo viki kutumika kwikia yia kikatumika kwikia leu
musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo yange tufikie kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututumie email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ. Hello. Uniona? Si niko pani angalia nyuma. Niko pani si unaangalia nyuma niko pa Urpak. Uniona sasa? Si nimevaa ile nguo yangu ya Nigeria. Na nimevaa ile kofia yangu nyingine ile Godfather nyeupe. Kwa mkono. Angalia kwa mkono nimeshika ile mke yangu nyeusi. Si unaona sasa? Si unaona sasa kuja. Kwa taskiza tuni ya Raila Urpa tuma SMS waandikite skiza ya tiwe ni namba 533 noti ile itatokenda kwa nyanya imwe. Ni na udho change mwendo museisya niende na kumanyithia Mauvoo ala methiwe maikitika. Bishop wa kanisa ya Katoliki Diocese ya Masako Norman Wambua Kingo ni wasya kana ulusa nini wikathite muno vanthi itwe ya Kenya na ilovia ila iukovwa siete aivu kwinthi ino na vevata wa kuolanga mikovo ya kila ivinda. Wakavindani kau Kingo ni waweta maundu maingi mavuku va Kenya mwongeletwe munyu ni utumi wa ndawa cia kumila kwi amwika vala wa makulia mevatane na sie kombuku na mayona vata wa kisoma na kumina maundu amwe ala mavitetwe ni ivinda. Boni Mutesia na ilivote. Ainene kanisa ni wa Holy Spirit Katoliki vaka ngundo Bishop Norman Wambua Kingo ni wasakana itino na andhia Kenya kwa sawi yavi ni kuende na uvenduka na maundu ala maende na kuikuandhia Kenya ni maende na kuete ndino aivu. Now for 50 years we expected to have our respect as Africans. And unfortunately, we have no respect. Mundu Afrika ni waogoya lelo ni without heshima. We got our independence to regain our pride. That we can do our things, we can run our economy, we can do our things. And unfortunately, that is not the case. We ask ourselves, what is the reason? Who can believe in today Kenya Power and Lighting has no money? How can you believe that? Did you read that? Yes. What happened? Ni andu matena muikio. Walikaba andu kambia kuya. Na woya niwisi kanani wananga. That's what has happened in this country. And then we have to keep on borrowing. Left, right, center. Bishop une osengika na kisomo nicho chavata kutongeangia wanzulo likitendea Kenya na kwamba tanja ukwati wanthia Kenya nikenda kuolanga mikovo ila iende na ukovwa. Neza kila muthenya uende te ukoya. Uwe na shima. Uivoyoka mina kwa father. Ukovoyoka mina kwa ya. Ukavoyoka ikongi. That is not what we got independence for. That's not. We got it, do our business, regain our pride like the Eastern countries, Korea and the others. They are proud. That you may recreate this country. You can restore our pride as Africans, and it is possible when we are led by the Holy Spirit. And say we have changed the face of Kenya, we've made our country better. We've locked up all those who made us, the laughing stock of the world.
aina na mwika vamwe na sini wa makulia kutethesya kukitana na utumii wa ndawa cia kumila kwitha imwe sinthuku kwi wima wa mwi na siende kwathothea kwanangika kwa mwika o vamwe na kwete maundu mathuku va Kenya. Munduni wa mwana Kenya na kindu ki kyagelile tene nyuma kinu ya umaba kwa rame diwa makinu na mayongelero kindu kingi most likely had drugs. Oyona kunu yona tingitie kiomba tingitie kabisa meto inakelemete. Pakisi ya nyusa wa inatoa siana. Tipo na ndumae kana nayo. Tipo ondonite sio nambaki, it's not healthy. Inyuti ya ubeba maki. Inyuni ya ubeba mseve. Tipo naitisi makisi ya likama buini. The chances of getting cancer are very high. Tipo please, our young people, we go down that road, you have no future. Ripoti ya Mutongo TV kuma Kangundo nitawa Boni Mutizia. Na tuitiana na Boni Mutizia tukwate livoti ye mwanya ya thayo kamotani. Nindi utandithia wa boda boda ni wingi vete muno vand ito ya Kenya. Utandithia uo nunengete misi mingi leu wa kila muthenya na inge ukatumasi kosia uvungulu wa muo siongeleka kuyanana na amwe ma enende. Mwandiki wetu wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui Onesmus Chalo nuthoke ye atandithia maboda boda na atumanisia ngewa ila umivatisi te thayo kamotani aki ni Kilungu Chambe. Musi wa Kitui wena otalo wa andu mbe wa 3,000 na alama kuna biasala u kila muthenya wenwezi kama watakoneka na vweti na koneka kwa itonga ta alimo makivu kana alama etwa civil servants kumana na mwa wa mawia wa nthi ya Kenya ni kusukumita mwika ingi kulika nthini wa biasala ii. Musi wa Kitui wena mbe wa mwika 3,000 na alama kuna biasala u na vala mena stages sio kwania nila masitite masietwa ivia kana zones na kila kisese kyo kwania kina mungami wacho vala manyuvite ene vila alama thinekia mathina mo ta kikundi. Wenwesi utoi wa tomota va kauntini ya Kitui niwe ya otaula ungi atuyane matani awe ya okwa kwithia manenga choya ondo mwana kuungamia ngala masosi ya megalesi kila muthenya savali yotu wa tomota va kauntini ya Kitui yambie kwi mwaka wa 2005 ipinda ya serikali ya Musumbi uthomo ya Mwai Kibaki bala aingi moma mbesi vya sala o na kutwa isululu kwate na kwanthini walivoti mwanange kwelesia undo utoi wa tomota wa mbie va kauntini ya Kitui. Tulikana president ulone pokebilani Kibaki no atulethije muno ithieta muika nondu tuye na mawia ithiru kwanza twathukuma mawia ongea gatu neno kweli twatemanga andu moni ipanga lakini la Kibaki wokie president usu ni wetie mbota ni mwana mpinga ya mamanzi mawia na nisu batongwela manene alama utongo ini mende na uzobye myanenge ya mawia with youth ithitu yothina va kauntini ya Kitui NIV laine masa kuyo mutongo iwo umwe ula ungamite matelewa ma kivikivi kauntini ya Kitui na vala umonde nethe nefso ya kukomana na NIV la na mutongo ula ungamie atui matumota kauntini ya Kitui Kelvin Kivala otondo kuelesia undo maambisi vya sala u ukwiwa boda boda Kitui ni waambie miaka yesu ya 2005 na ningi ni waambie na utwai wa boda boda sia baskili kana isululu ila tusieta isululu na lakini miaka yende asa ibinda ya serikali ya Kibaki ila tutona kwa ni serikali yekinesa kujali maisha ma mwana youth ni asia ni wamboda sia likile kana kibi sia likile na Kitui wesa kwithia nitwabikia kwithia twi katika nafasi nisu ya kuambia boda boda sia kibikibi no kana kwithia twi ama inena na umwe ni monia veva twa kwithia na matalatala ya uongamei ye aso atongwe nundu atwiva ni baadhi ya stage managers ala mongamie stages kibadhukanyo katika CBD kwithia twi na mutalatala musio wa ungamei nione asiekana sector boda boda Kitui ni structural ni well defined kiwango cha kana kila tui kababa nicho kikwekwa
the farthest end ya Kitui, let's say Tharaka, let's say Pandwaitwa Mudha, tumite katika stage level na tuma katika stage level ungamino twaisia wa mitalatala yitu ukadhaya katika ward level na kuma katika ward level tuendete katika level ya sub county na end county mzima at large na kila level utongo iwayo so ila tuyasia sub county level kila sub county na sub county si nyanya sia Kitui si chairman ula ungamie that given area. Kielelo cha ungame uo meiweta kitethea sia amwika kukwata mawea kuma kula kwe serikali kwisila ilovia sia kukwata amwika mbau haundumana kunengwa mawea hata ikundini serikali sia meti uko. Nituwaisi maunduma empowerment ya alama nethi itamaikika kwisila maofisi ni ambunge kana kwisila county government mana bodaboda anayatona kuhusika muno takutwikithwa contractor maundu itona maundu tabalabala siite mwaite kwenda ni technicality ona mundu andithi otono tema ila ikundi cia bodaboda sie bandu bamwe ine ikanengwa we atau ni twa create transition ni kwithia twina kielelo mundu usu no tona kuma bandu bamwe akati bange kwa ngelekanyo ethia ikundi cia bodaboda ta matarajio ala twaina makwa ngelekanyo ta muno tabalabala ila itema kuthecia nzia kuthecia mbusi ila twina cio maundu ta sewage ku maintain sewage sito ithi wanela isi ethia kwangelekane kikundi ni cha nengwa wea tasuoni tuoka county government na kiu kekikie kwa ebuso yimwe ila county government ya Kitui yekikie yethiwe kwisila au isula waivo wambe ni wekikie awe saithi andisi ni kimae keisie ni kindu kimba kinatutethisia muno ukilika nthini watu watu moto pamusini wa Kitui ve mitaratara ila wele kwatia otondo ndongwa ya matelefa kaunti ya Kitui ikuelesia mundu mweu kulika katika sekta ya bodaboda na tukaptia mundu katika stage levels palabe na chairman na small kana unit nini administration na nonginya withe ni mundu wa mutuo musio kunu thaima mutuo wake pala na umie embwa na thukumia kundu kungi anekalata na ala una thukumana mo na mutuo character yake ile atakuwa kubi kiuni kindu kimutwe ndao manya kindu kila kingi ni twena kumanya kana mundu ucio na kibande na kibande chake ni halali ni valid au miteba na kingi mundu miaka yake ni natimia nundu twaitekana pai mundu withio wa miaka 18 kwa kubikana ka skulu kali kwitha kembodani yuni tulete na ni muya sabailo kindu cha keli no nginya mundu with a license na wonthe mekano kana atui matumota meke kuoneka me andu athuku mayenda kwiyungamia no kana kunengwa ndaya ta athukumi alangi maandikitwe ni serikali na ala meyungamite komana na kwa nthini wa kinungingi cha keli twisisia moseo mautui watumota nondo tutethetie enembi va kauntini ya Kitui ngiripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui Neta Onesmus Chalo. Na muthiane kana timu wa Leicester City nusindie kikombe cha Community Shield itina wa gukima kilavu cha Manchester City mbao imokwa mulo tokwi iyo mbao ya the Foxes ivingiwe ni kele